Istinita i tužna priča. Kako je mlada indijska stjuardesa postala heroj. Mlada indijska stjuardesa Nirja Banot postala je heroj nakon što je hrabro žrtvovala život da bi spasila živote 340 putnika na letu Pan Am 73 u septembru 1976. godine. Palestinski teroristi su oteli avion, u njemu je bilo 361 putnik i 19 članova posade. Njihov plan je bio da odlete na Kipar i izvuku svoje ljude u zamenu za američke taoce. Nirja je ubrzo shvatila situaciju i obavestila članove posade. Oni su tada preko krovnog prozora izašli iz aviona, tako da avion nije mogao da poleti. Mogla je i ona da krene sa njima, ali je željela da pomogne zarobljenim putnicima. Teroristi su tražili da skupi pasoše putnika i da im ih preda. Prvo je sakrila pasoše svih američkih vojnika, među kojima i dece, bilo ih je 41. Nakon 17 dugih sati pregovora, teroristi su pobesnili i krenuli da pucaju. Hrabra stjuardesa je otvorila vrata za slučaj opasnosti, a ubijena je u trenutku kada je svojim telom štitila 3 dece samo 2 dana pred svoj 23. rođendan. Od 360 putnika ubijeno je 20, ostali su preživjeli zahvaljujući njoj. Posthumno je odlikovana najvećim ordenima, ali bilo je tu i važnijih stvari. Dečak, koji je bio jedna od 3 dece koje je Nirja zaštitila svojim telom, postao je pilot mnogo godina kasnije. Rekao je da mu je ona bila najveća inspiracija za to da pronađe smisao nakon tog traumatičnog iskustva. Nekoliko putnika se godinama skuplja na taj datum u njenu čast i zahvalnost što ih je spasila. U Indiji je 2016. godine snimljen film Nirja u njenu čast.